Napetosti na Bliskom istoku dostižu novu tačku sijanja nakon što je IRIB objavila listu potencijalnih meta u slučaju novih udara Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran. Prema navodima koje prenosi Telegram kanal Geoenergetika Info, Teheran jasno poručuje: nastavak sukoba značio bi direktan udar na ključnu energetsku infrastrukturu u regionu. Na listi potencijalnih ciljeva našla su se strateški važna postrojenja za tečaj prirodni gas Ras Gas i Ras Laffan u Katru, kao i ključna priobalna naftno-gasna čvorišta na ostrvima Daz i Zirkuh u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno su istaknuti i gigantski kompleksi Abqaiq, Safanija i Hurais u Saudijskoj Arabiji, dok se pod direktnom pretnjom našlo jedno od najvećih naftnih polja na svetu, Burgan u Kuvajtu. Ovakva poruka dodatno podiže strah od šireg regionalnog sukoba koji bi mogao da izazove ozbiljan energetski potres na globalnom nivou.